bakunze batwige muzika, ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mu kiganiro cyacu. Nk'uko nari nabibasezeranyije, isomo tugiye kwiga riravuga ku buryo babara beat. Mbere yo gutangira isomo ryacu, nifuzaga kubanza gusobanura ibintu bibiri bibasha kubafasha gusobanukirwa uburyo babara beat. Ibyo bintu ni ibi bikurikira. Icya mbere ni itandukaniro riri hagati ya downbeat na upbeat. Reka dufate akaruhuko gato, noneho mu kanya nze dukomeze ikiganiro cyacu. Nyuma y'akaruhuko twakomeza ikiganiro cyacu. Mu gukomeza ikiganiro cyacu, reka dutangirire ku itandukaniro riri hagati ya downbeat na upbeat. Downbeat ni beat ya mbere mu zigize bar, ikaba ari beat nanone yitwa strong beat, ikaba ari beat iri stable, itajya ihindagurika, kandi ni na beat iri fatizo ku kintu kijyanye na code progression. Upbeat iyo ni beat ya nyuma mu zigize bar, ikaba ari beat iri weak kandi ikaba ari beat ihindagurika. Niyo beat ifatizo ku kintu kijyanye na breaking ndetse no gufilinga beat. Hanyuma reka dufate urugero kugira ngo mubashe kubyumva mu buzima busanzwe. Ndafata urugero rwa beat enye. Beat ya mbere iraba ari downbeat, iya kabiri iraza kuba upbeat, ikurikiye iraba downbeat, indi nayo iraza kuba upbeat. Downbeat, upbeat, downbeat, upbeat. Ngira ngo mwabyumvise. Nawe ubwawe ushaka gukoma amashyi inshuro enye. Iriya nshuro ya mbere ukoma amashyi ni downbeat, iya kabiri ni upbeat, iya gatatu ni downbeat, iya kane ni upbeat. Hanyuma ikintu cya kabiri ni time signature. Ngira ngo time signature nigeze kwisobanura mu isomo nigeze gutanga, ariko ngombwa ko mbisubiramo kugira ngo mubashe no kumva isomo tugiye kwiga. Time signature ni imibare iteye mu buryo bwa fraction cyangwa se bw'imigabane, aho umubare wo hejuru usobanura umubare wa beat zigomba kuba ziri muri bar, muri buri bare, muri bare zigize major, mu gihe umubare wo hasi usobanura agaciro ka buri beat muri bar. Hanyuma time signature harimo ubwoko bubiri, hari compound time signature na simple time signature. Simple time signature ni time signature igaragaza ibihe bibiri, bitatu ndetse na bine, mu gihe compound igaragaza ibihe 9 ndetse n'ibihe 12 ndetse n'ibirenze aho ngaho. Ngira ngo dufate kuri rwabyo nabahaye, dufate wenda urugero rwa time signature igaragaza ibihe bine. Ubwo ni ukuvuga ngo ni 1 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Mwabyumvise. Hanyuma nyuma yo gusobanukirwa ibi, reka dufate akaruhuko gato, noneho mu kanya tugaruke tureba noneho uburyo babara beat. Okay, twagarutse. Tugiye kureba uburyo babara beat. Turafata urugero nk'igitero kimwe kigizwe na bare 12, bare 12. Turakoresha ibihe bine, bivuze ngo muri buri bare hagomba kubamo beat zingahe? Enye. Ariko ikinyenzi ni ukwigisha uburyo babara beat. Twagiye. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, kabiri, gatatu, kane, gatatu, kabiri,
gatatu, kane, kane, kabiri, gatatu, kane, gatanu, kabiri, gatatu, kane, gatandatu, kabiri, gatatu, kane, karindwi, kabiri, gatatu, kane, munani, kabiri, gatatu, kane, icyenda, kabiri, gatatu, kane, icumi, kabiri, gatatu, kane, cumi na rimwe, kabiri, gatatu, kane, cumi na kabiri, kabiri, gatatu, kane. Ubwo igitero kiba kirangiye. Niba wenda ushatse wenda itoro akenshi igirwa na bare enye, ubwo ni ukuvuga ngo bizagenda gutya: ni rimwe, kabiri, gatatu, kane, kabiri, kabiri, gatatu, kane, gatatu, kabiri, gatatu, kane, kane, kabiri, kabiri, gatatu, kane. Bon, hanyuma nigeze kubabwira yuko down beat ni beat iri strong, ni beat iri stable, muri make idahindagurika, ni beat fatizo kuri code progression, mu gihe up beat ni beat iri weak, ni na beat kandi igize gute ihindagurika. Dufata urugero ku kintu kijyanye na down beat. Twagiye down beat, up beat, down beat, up beat, tan 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 tan, down beat, up beat, down beat, up beat, beat, up 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 beat, down beat, up beat, down beat, up beat, ta 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 ta. Urumva aho ngaho nyuma ta 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 ta, ibyo bita gufiringa beat cyangwa se ku breakinga beat. Urumva ko iri stable irahindagurika, ariko down beat ntabwo ihindagurika, ni down beat, up beat, down beat, up beat, up beat, tan 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 tan. Okay, ngira ngo niba mwakurikiye neza mwumvise, kandi ushobora no gusubiza inyuma ukongera ukumva iyi somo. Bibutse gukora subscribe, mukoresha na comment kugira ngo mubashe gukomeza kubona amasomo. Ndabashimiye. Ni Success the Winner. Wifuje kwamamaza muri iki kiganiro ushobora guhamagara 0788911054 cyangwa 07 2 79 cyangwa ukasura kuri email ni successthewinner@gmail.com, cyangwa ukanyandikira kuri Facebook Bimenyimana Innocent, cyangwa kuri Instagram Bimenyimana Innocent, hanyuma tugafatanya ubune inkunga nanjye kandi nkakwakamariza ibikorwa. Ndagushimiye wowe warunkurikiye. Imana iguhe umugisha. This is Success the Winner Studio on beats. Yeah. Hari ubutunzi nabura, ubuzima bugakomeza, hari n'inshuti nabura, simbura amahoro, ariko we nkubuse ubuzima bwanjye bwajya mu kaga. Muri make urihariye, ndashima Imana yakumpaye anje we uri amahoro yanjye, uri ibyishimo byanjye, kukugira ntacyo nabinganya. Anje we uri amahoro yanjye, uri ibyishimo byanjye, kukugira ntacyo nabinganya. Anje we
impeta yo kubana iteka ryose ryose. Murasenga Imana ngo yihutishe ibihe kugira ngo tugere kuri wa munsi, maze nkwambike impeta yo kubana iteka ryose ryose.